ମୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକ ମୋତେ ଆଗରୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ଭାଷଣରେ, ତ ସେମିତି ଆଗକୁ ବି ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ସମୟ ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇଟା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବା। राज्य आप डायरेक्टर अंचल विकास कौन विकास करने तो नवरंगपुर जहाँ आवश्यकता अच्छी सीडीएम समय में जहाँ अनुभव करी आगू नापी तार डेवलपमेंट चेष्टा करने प्रयास रही। डायरेक्टर श्रेय मु विशेष कर उमरकोट जनसाधारण को देवी, उमरकोट अंचलवासी को ही देवी। सी ही मत आज ये पहुँचे ये आपण मान गहन उपस्थित रहा सुजोग देते। आज सभाटी आयोजन कर आम उमरकोटवासी अंतत गर्वित अनुभव कलु। आम अंचल ए माटी जड़े डॉक्टर ओडिशार हेल्थ स्वास्थ्य सेवार डायरेक्टर पदवी अधिकृत होगापर आम समस्त को गर्वित अनुभव कर सभाटी आयोजन कर संबर्धना करने से सह कराई।